Bukele ngoku singena kwiyure yesibini yenkqubo kwaye kuqala besisafudumala isithuthi sethu kwaye ngoku siza kunyathela utshone umcephe ukuba ubone ngathi seze kakhulu awukaboni kwanto wena thulujonge. Thula ujonge ingathi ndiyawubona umcephe unyathelwe watshona siphaphatheke sona isithuthi sibanjwe kuqhawuke kwaziqhubeshe ezo sithi kanye abo apha ekhaya jikelele sakuzama ke mbukeli ukuphathela konke okulindelekileyo kule iyure kwangoku ke masingene emxholweni kwaye ke oku okunokuthi ukulindele esematheni ke udliwano ndlebe ngetyala likangizwe mchunu nokunye ke okuninzi siza kuphathela kona kule iyure ndimla ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi masijonge iziphala phambili. Inkokheli yombutho we-EFF uJulius Malema uthi bangamavolontiya lombutho kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala ukhankaso lonyulo lwamaqela ezopolitiko. Ndiyaza izinto zamasdibani anlali ndezamana nemali masambe siyophanda. Hello everyone, this is Netemba Gonelo. We are here today, Ekhaya Jikelele. Stay tuned, there's music, there's entertainment, there's everything. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uchaze umbutho wayo njengorhulumente olandelayo. Malema ebethetha namawaka-waka amalungu aza kuthi athathe inxaxheba kukhankaso lonyulo lwe-EFF phambi konyulo luka-2024 eRhawutini. Lonyaka uzayo lolona lubalulekileyo kusukela oko kwaqala inkululeko. Ukwabongoze amavolontiya ombutho wakhe ukuba aqhube kwiphulo elicocekileyo. La mavolontiya aza kungena kwindlu ngezindlu ezama ukukhuthaza ukuba abantu bavotele eli qela ngovoto luka-2024. Kanti mbukeli uSargeant Vusumuzi Mugani kulindeleke ukuba aqalise ngale ntsasa kwityala likaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Oku kuza njengoko umkhuseli ecele ixesha lokubonisana nomtyholwa ngobungqina bakhe malunga nobungqina obuthile. uMugani ngomnye wamagosa aphanda ityala lokubulawa kaMeyiwa. According to the charge sheet, what is the name of the accused? The name of the police station and the case number? Inkundla kaMantyi eRandburg ikhulule emakhamandeleni owayesakuba ngumsasazi wejelo lolwimi lwesiZulu Ukhozi FM uNgizwe Nkosi Mlando Mchunu nanjengoko wayejongene netyala lokuphembelela udushe olwaqhambuka kweli lizwe ngo-2021 nokwenza into echasene nomthetho wobhubhane we-COVID-19 kuba babanjwa owayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma. Abantu baye bangena ngenkani ezivenkileni bezenzela kwimpahla yaya ibambi imeko. Ukufumana banzi sinxibelana ngeqonga likaZuma nengcali kwezomthetho uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Masikubulise sikwamkele enkqubeni. Uxolo ngokombukeli inkokheli yombutho we-EFF uJulius Malema ubongoze amavolontiya alombutho ngelithi kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala amaphulo onyulo lwamaqela epolitiko. Ebethethe namavolontiya alapha eRhawutini ebehlanganisene eStandard Bank Arena naza kungena umzi nomzi ekhankasela lombutho nanjengoko kusondela unyulo lonyaka ozayo. Malema obekhuluma namashoshozela angamavolontiya eqembu eGauteng uwadonse ngendlebe ngelokuthi kufanele aqonde kahle kuyikhona okubhekwe kuwo kanye nobumqoka bokuba yithunga engamavolontiya. So when the communities complain, you don't join in the complaining, you join in giving the solutions to the problems that are confronting our communities. That's what the ground force is. Njengoba kusondela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo, uMalema uthi akanakho ukungabaza ngokuthi iqembu elibusayo
liyaphuma emandleni. A missed opportunity of 1994 is about to be realized in 2024. We can say here, without fear of contradiction, that for the first time in 2024, the ruling party, a failed former liberation movement, will for the first time since 1994 face a resounding electoral defeat in the 2024 elections. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Udabeni lwempi eqhubeka phakathi kwelakwa-Israel neqembu le-Hamas eGaza, uMalema uthi inkantolo yezamacala yomhlaba i-ICC kuzofanele ibophe undunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ngezenzo zamacala okuhlukunyezwa kwelungelo labantu basePalestina. Inkokheli zemvaba ngemvaba zikhokhele inkokheli yebandla i-IPHC bezimanyene eHeidelberg eGauteng ukuthandazela uxolo kwilizwekazi lase-Afrika lasembindi-mpuma njengoko ke imfazwe phakathi kwamaSirayeli neHamas iqhubeka. There's a lot of social ills that are happening in the country. The levels of crimes have gone up, the murderers have gone up. The government in itself is not doing what they are supposed to be doing to develop the social structure of society or to even provide proper services to the community. Now you have another factor, we're going to elections next year. There's so many political parties that are contesting the space, and now we are afraid that there might be, because the ANC has been ruling for many years. We are not saying it's going to be your Zimbabwe situation and so forth, but we anticipate some kind of unacceptance of the potential outcome. So we are here to pray at large for a political and government landscape in South Africa, and in particular the war that is happening in the Middle East and Israel. Mzansi Afrika usakhangela indlela zokusombulula ingxaki yombane nanjengoko umphathiswa ojongene nombane kwiofisi kamongameli uGqirha Hosiyenso Ramaphosa ebhengeze ilahleko yeemegawati zamawaka ali-17 kule veki iphelileyo kuphela. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyenso Ramaphosa uthi leli sonto belingelihle ngemva kokuthi izwe libe nogesi ongaphazamisekile izinsuku eziyishagalolunye. What that does is to undermine the public confidence in our ability to resolve this, because we really don't want big swings. Suddenly you are no load shedding for 8 days and then you go to stage 2, stage 3. I think that's unacceptable, and that's the point we're conveying. Izakhamuzi zakuleli zigxekile lokho njengoba abafundi baka grade 12 bematasa ngevivinyo zokuphela konyaka. At the principal level, it's very difficult to exempt all schools. Because if you come to think of it, if you are to map the density of the geographic locations of these schools, you'll find that the highest densities of these schools are located in areas of a significant amount of load. That is where there's major industry and the like. They share some of the distribution infrastructure with some of these major energy intensive users. So if you are to exempt them, if you don't have a direct line that goes to school A, school Y, so you are going to address implement load shedding at the level of that distribution infrastructure. Unfortunately, it's not possible. Umnyango uthushayiwa isikhathi njengoba ujahile ukuyilungisa ngokusheshsha inkinga yogesi. Unqenqa nokusebenzisana phakathi kwawo kanye nomasipala ukuze kusizakale izakhamuzi. Mbukeliwe Ekhaya Jikelele uphinde kawukhona urhabule uqikelelo lwemzulu nalo.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti ke inkundla kaMantyi eRandburg ikhulule emakhamandeleni owayesakuba ngumsasazi wejelo lolimi lwesiZulu Ukhozi FM uNgwize Nkosi Mlando Mchunu. Nanjengoko ke wayejongene netyala lokuphembelela udushe olwaqhambuka kweli lizwe ngonyaka ka-2021 nokwenza ke into echathene nomthetho webhubhane we-COVID-19 kuba wabanjwa owayesakuba ngumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Abantu ke baye bangena ngenkani ezivenkileni bazenzela kwimpahla yayo ibambi imeko. Ukufumana banzi ke sinxibelana ngeqonga likaZuma nengcali kwezomthetho umnumzana Mpumelelo Zikalala wezikalala Attorneys. Mnumzana uZikalala masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini ngexesha lakho ngalentseni. Ukubingelele bese ngibonga kakhulu ukuthi ningihosta namhlanje. Mnumzana uZikalala ungake nje usichazisele into yobana kuba kuye kwathini uMantyi eveze esidlangaleleni umchunu kwelityala. Inkantolo echaze kabanzi yathi ayicha mina ngiyinkantolo ngizothatha ubufakazi obusokuzolethwa istate noma umbuso. Wena umbuso kule case esikhuluma ngayo ngicala khona izinto ohlulekile noma ongazange uzongichazele yona. Ulethe ufakazi waba yedwa nje vo kodwa amacala aduma mthwese wona umacingwane mathathu. Wangaletha even ufakazi mhlawumbe ozoba ungudi emagameni noma ukuthi makuthiwa sichaza igama lokuthi ziyakhala besethini. Waletha umuntu oyedwa ochaze kakhulukazi ngendlela yokuphulwa kwale myalelo ka-COVID-19 wangachaza ngokuningi noma lento ekuthiwa i-causal link noma ukuhlangana kwenkulumo mayelana nokulutho noma nokuthathwa kwezinto ey'tolo. Ngokunjalo-ke mina ngizobe sengicubungula lokho kuphambi kwami and umthetho engisuke ngiwusebenzisa uyangiphoqa sekutheni uma ngabe lo osuke solo esefikile wafika nencazelo noma ngabe kuthiwa incazelo omunye umuntu bengazayinaka kangakanani kodwa incazelo ngoba nake isikhona mina ngiphoqelekile njengenkantolo ukuthi ngiyithathe ngendlela okwenzeke ngayo manje ngithanda ukuthi ngikholwe umacingwane wena state despite wonke ama-resources ekade ekhona kuwena zonke uzowasebenzisa. Singatsho sithi mhlambe inkundla ithe yohlulakala ukufumana ubungqina obubambekayo ngakumchunu okanye abukho ubungqina obubambekayo. Singathi state kakhulu ngoba umsebenzi we-magistrate noma wemantshi ukwahlulela kuphela. Umuntu ekufanele afika lethe ufakazi abantu abazama-investigating officers amaphoyisa la azohamba afika yophenya and then bese nikeza umshushisi bese inonikeza inkantolo. Uma kungekho lobo bufakazi kusekukhombisa kahle ukuthi engathi umbuso awunayo i-case noma mhlambe awunabo ubufakazi obugcwele noma ukuqandula ikhanda ozobe sekukhombisa ukuthi ngempela icala lenzakalile. So kufanele simbheke kakhulu la umbuso ukuthi kanina amadoda ngesikhathi nithi niyahamba investigate kanjani ngesikhathi sekuthiwa seniletha leli cala la kwi-NPA nithi abazoshushisa benithi bazoshushisana uma ngabe ngekho lutho enikuphethe kungabe nisakwazi ukuthi ni-investigate kahle noma mhlambe benenzela nje ngoba nake isikhathi sikhona noma mhlambe nithola i-pressure from la kade niyithola khona. Okunye okubalulekile kufanele sikukhumbule ukuthi sekuhlala iy'nyanga ey'ngaka nesikhathi esingaka lecala lize lizophothula kanti ufakazi abezanga nabo kanti bibe-serious kangakanani esekutheni babone ukuthi bafuna ukumshushisa ngempela umacingwane okukhombisa kona ukuthi hayi imanje bithatha isinqumo esiphelele noma esilungile masithi despite the fact ukuthi kunikezwe zonke izinto iy'nsiza zokusebenza zikunikezwe nini kodwa niyahluleka ukuthi nilethe ubufakazi engizokwazi ukuthi ngibukhole mina njengemanje. Ungizwe ude wabe kanti uyakhalaza kakhulu sithi elityala limbulale kakhulu epokothweni wade wabe kanti uthengisa nenkomo zakhe uyatsho into yobana uchithe imali engange 1.5 million futhi uyatsho nokuba mhlambe nabantu abathe asebenzisana nabo bemxhasa kuye kwanyanzeleka into yokubana bakhuphe yonke imali yabo. Ingaba mhlambe kwezikhalazo zakhe ingaba ikhona mhlambe imbuyekezo nokuyifumana njengoko efunyaniswe engenatyala? Usengakwazi ukuthi athathe umbuso bese kuyena-ke manje usenkantolo la ezothi khona amaphoyisa yena abe nobudedengu la ngendlela aphenye ngalo leli cala abashushisi beni babe nobudedengu ngendlela abashushise ngayo abaphenyi nabashushisi abebeseqophelweni eliphezulu abazi kahle ukuthi umsebenzi wabo kufanele ngabe benzani babezoyibonela nje kusanda kuqala ukuthi leli cala alikho abangangithwisi lona ngesimanga senuke nokungakuthatha abashushisi nabaphenyi kuyona abaseqophelweni eliphezulu sengingene endlekweni nje yakadesho ngidayisa iy'nkomo nginey'kweletu ngala nangala nabantu akade bengixhasa nabo ukuze kwafika la kuphelela khona kubona. Ngicela-ke ukuthi wena mbuso ukwazi ukungibuyisela endaweni akade ngikuyona lingakangeni leli cala ebeliqalwe yinila belu
khona ngizokwazi ukuthi ngiphile kahle nami ngibone ukuthi ubulungisa ngiyakwazi ukuthi ngibuthole. So usenalo ilungelo eliphelele ukuthi athathe umbuso awusenkantolo lezo bese ecelwa khona ukuthi ngicela ukubuyisela ngokwami ngoba bengisukelo ngayo yonke le process ekade yenzeka. So nami ukuze ngibone ukuthi ubulungisa buyenzeka enkantolo khiphe isinqumo esizothi nami akube khona inkokhelo engizokwazi ukuthi ngiyithole. Angeke kuze kube lula, angeke kuthathe futhi isikhathi esifishane. Mhlawumbe singakunikeza nje mhlawumbe iminyaka emibili noma emithathu ngesikhathi kusadika nje lapha enkantolo, kodwa ekugcineni uyokwazi ukuthola okakudingayo mangabe nali icala lakhe eliprepare kahle base kuthiwa seliyahamba seliye enkantolo. Ngokubona kwakho mnumzana uZikalala, ungathi mhlambe inkundla ikhe yaliqwalasela yaza yalifumana rhabaqa eligama lithi Mazikhale, ekubonakala ngathi mhlambe lityabeke umchunu ngendlela engantlanga kuba no magistrate uye watsho wathi mhlambe choice of words egama indlela mhlambe athe wasebenzisa eligama wabe esithi ungizo kasekuqaleni into bana yena ebengathi mhlambe makube khona udushe kodwa makube khona uzinzo. Ungathi mhlambe inkundla iliqwalasele ngelinye indlela eligama? Ngingasho ngithi inkundla ibinenkinga yokuthi abunabo ubufakazi obuphelele phambi kwayo nomuntu ozoba ungoti okwazi ukuthi alichaze kahle. Makuzothi uyigama elikhulunywa makuthiwa kudatshuliwe noma kunamiwe, umbuzo uzobusa ukuthi ngesikhathi kuthiwa kunokutapwa kwezinto ezitolo kwakunamiwe yini, ngingalisebenzisa lelo gama makuthiwa sijabulile noma siyakhuza noma khona la sithi khona izinto ezingenzeki kahle noma sithi abantu abakwazi ukuthi bahloniphe. Ngingasho ngithi kungenzeka ukuthi inkantolo ithema ithi isebenzisa ukucubungula kwayo besithi ngiyabona kona ukuthi cha engathi khona inhlesi ukuba necala khona, kodwa ngenxa yokubopha imigomo nemibandela yale nkantolo ukuthi ufakaze efele ebuqandula ikhanda angikwazi ukuthi ngifike esinqumeni njalo noma ngabe kuthiwa khona la ngibona khona ukuthi engathi khona inhlesi encane engenzeki kahle njengoba ngichaza nje. Angeke walisebenzisa lela gama makuwukuthi if uzothatha incazelo yenkantolo ethi isetshenziswa makudatshuliwe, angeke ukuthi kudluliwe kunesifo emhlabeni lapho kulowo mndeni base uzobhonga emswaneni bese uthi asikhali ukuchaza ukuthi khona into wrong ezobe ikhona lapho. Ngiyacabanga ukuthi kufanele libheke within that context ukuthi context isetshenziswa kuyona ithini, kungabe kwakufanele ukuthi kusetshenziswe ngayo, umqondo kade wakheka komunye umuntu ekade lilalela ubuzo busuthini, udinga ofakazi ukuze ukwazi ukwenza lokho and ofakazi abangafikanga kuleli cala. Inkantolo yabesithi ngoba wona mbuso kusezandleni zakho ukuthi ulethe bonke ubufakazi obuzomconvince ungiguqela umqondo ukuthi angicabange njengawe, awuzange uzukwenza lokho, kufanele ukuthi ngihambisane nomuntu okusuke umsolo. Kuyabonakala into yobana phaa kumakhasi onxibelelwano abantu abaninzi bebekhalaza ngelithi i-National Prosecuting Authority, NPA ngamafuphi, imosha nje izixhobo zikarhulumente kuba kakade ibingekho imeko enjalo kuba siyabona into yobana ininzi imali ethe yachithwa kweli tyala. Ungathini ngaloo nto? Kona kufanele ufakelwe ibuku udaba le-NPA kwalo. Khumbula phela ukuthi uma isuke isebenzisa iy'mali zethu njengabakhokhi bentela, uhulumeni akanayo imali ukuthatha kuthini. So okukhombisa kona ukuthi nokusebenza kwafanele sikufakele ibuku sibone ukuthi kungabe okuphenyweni kuhamba kahle yini. Kodwa singayiqali ku-NPA kuphela ngoba i-NPA ifike siphethe icala seli-investigate noma seliphenyiwe. Ake siqale sibheke lapha kubaphenyi ukuthi kungabe sibaqeqeshe ngokwanele yini, bayazi yini ukuthi abantu abasuke bephula umthetho njani, abasuke bewuphulile batrainiwe yini kanjalo. Angikholwa-ke lokuthi siyokwazi ukwenza uma ngabe amaphoyisa ethu sisawanikeza i-training yonyaka nje kuphela. Abantu abama-investigating officers sibanikeza lento esiyibiza ukuthi ama-short course, ngingahlalanga ngaphansi kobe sekuthiwa masifuna ukuba namaphoyisa asezingeni eliphezulu sibaqeqesha kanjani kwenzela ukuthi bakwazi ukuba ne-career zobe isikhathi eside, bakwazi ukuba nabantu abazoba ongoti abazobafundisa ukuthi kahle kahle mase kufika enkantolo kufike kubhekweni. Mase kuthiwa uyahamba usuyothula ubufakazi enkantolo yiphi indlela ekumele ukhulume ngayo nokuthi ubufakazi bakho kumele uphakeje kanjani. Mase ngakakwenzi lokho sisazoyithola kube sengathi i-NPA ayenza umsebenzi, ithi nayo mase idefende besithi mina ngithathe lokho engisenginikeza ama-investigating officers ngikusenkantolo and unfortunately ngesinye isikhathi kusuke ngingaphelele. Kodwa-ke akuchazi ukuthi nayo i-NPA ibisivala amehlo besithi ngiyasangenelela ey'ntweni ey'ningi. Nakhona kusafanele ihlale phansi bese iyabheka ukuthi ungabe le nto enuthiwa ngihambe ngayo ngiye enkantolo ngizokwazi yini ukuthi ngibuye necala ngiliphethe noma bazokwazi yini ukuthi babuye enkantolo bengithwele ngeqobo. Uma ngeke kwenzeke lokho then ichaza ukuthi sonke sidlala ngesikhathi and abantu abazobhanishwa kakhulu iyona i-NPA ngokususha abantu ufuna abafana noyena umacingwane bese kuthiwa babakhokhele. Into ebuhlungu kakhulu kodwa kona konke akuyona imali yabo, imali yethu thina abakhokhi bentela ebingenza umkhulu umsebenzi lo esikhundleni ukuthi ihambe iyovimba amacala ngeke.
Iyavakala mnumzana uZikelele, ingaba ezizehlo zodushe ngenene zizenzo mhlambe singazibona into abana mhlambe azinamsebenzi okanye ngenene umbuso ukwazile ukubonisa ukuba uyakwazi uqinisa isandla xa kufuneka? Umbuso kodwa ukuze kwazi ukukhombisa ukuthi unamazinyo noma uluma kangakanani umuntu osilalo liqine kangakanani bekufanele bekhona umuntu okuzothiwa sekhambile usengaphakathi ejele. If kuzoba khona abantu abazosukelwa uthola ukuthi abangeni ngaphakathi ejele, then uyasikhombisa ukuthi hayi kungenzeka nje ukuthi umthetho ukhona, uyasinunusela ngawo ukuthi ukhona kodwa ukwazi ukuthi usebenzise ngendlela ngenxa ukuthi akwazi ukubuya nabantu abazothi la ungaphakathi ejele ngenxa ukuthi wekanye. Now ake sibuke ngamehlo ethu thina abantu bomphakathi noma umehlo omphakathi. Unomuntu onesitolo njengamanje uthi sikwatatshwa kusona ngisakwazi ukuphindela khona, angikwazi ukuyiphilisa mina nomndeni wami sekuphelile. Umbuzo bese uthi ukona konke lokho khona nobulungisa okutholile, impendulo ezothi cha, akekho boshiwe ngokutatshwa isitolo sakhe, akekho kwazi ukubonakala ukuthi naku sesikwazile ukumprosecutor kahle sashushisa ngoba khona umuntu esothi ungaphakathi ejele, akho sinxephezela sitholile sivele kuhulumeni, kuyayifanela nje kufana ukuthi kuvele bavuke kuseni umuntu wathi ngizowuthatha lesinto sakho uphila ngaso sekuphele kanjalo. Umbuzo obalekile ukuthi ubulungisa bokuphi lapho. Yiko ngithi ukuze kusebenze kahle kakhulukazi kuhulumeni, amaphoyisa, abashushisi kanye nezinkantolo kumele ukuthi akusebenze ngendlela khona sobona ukuthi hayi ubulungisa bukhona ngempela, siyakwazi ukuthi siphile sibukhombe ngamehlo. Mnumzana uMpumelelo, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle. Enkosi kakhulu. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye umnumzana Mpumelelo Zikelele weZikelele Attorneys. Kwaye ke besithetha naye malunga nesigqibo senkundla kaMantyi eKapa negqibeko lokuba uNgizwe Mchunu akanatyala kulamatyala mathathu atyatyekwa wona. Kanti ngoku masithi qhipha evenkileni qiniseka ugqusha lazi ubukele iEkhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Ikhona into esiyiphethe eshushu etshisayo. Uyabona ngolwesihlanu besibathe vram ngoku sibafaka egiyeni kungomvulo iveki mayiqale kakuhle iqale ngegiya ephezulu kaloku bethuna ukhona ke uSive Joy ozasithi vram ngamazwi ashoqolo ligama lakhe nguSive Joy kanti ke usiphathela ipoem emnandi ethi izihlangu zobawo. Kwelikhaya limenje ngesiporho kule nginqi ligutyungelwe ngelo lalifu lakhe lamnyama lichotshelwe zisikhova ngaphezulu kothango ndikhwetywa zihlangu zikaba omkhulu ezingenamnxibi seside zavala umlomo zintambo zesicawu asikwazi nokudlulisa umyalezo ochaza umkhombandlela inyawo zami zincinci kakhulu ukuba zingalinganwa zizo ziyandikhweba zingikhumbuza ndiselityentyana ndizinxiba zipoqa ndintaphuza ukuyakucela isithole edolophini ukuzikhabela kude kwami kukhabela kude iminqweno yekhaya nokwamkela ukujingela komphefumulo kule mpilo udinga intsika kaRondo komelela nabantu bokuhlala kumbabona la Rondo wakhanga phansi kothango othe wangqonqa ngoba nami ndakhiwa isintu ndinomtsalana abaninzi bafuna undenza ikhaya kodwa ngaphakathi ndonakele uyabona nobuhlanti budilikile khala ibhungana ubuhle bami obuzinkomo bunqongophele xa usondela kum uyazibona intande eziluxinzelelo lwengqondo ezenza la Rondo ushukume xa kufika imimoya enzima akhupha umsokoqisa abantu ehlaleni kungaqhuma kaloku kubasiwe xa niphakamisa inyawo ndinyathela nengceba zenhliziyo kamama eyophuka yathi sa kwelikhaya ezinye sezanyibelekela kunyembe zakhe ezigalelwe emphandeni obekwe emva kwecanga uyikisa abahambeli elikhaya lokhiwe ngothando lwakhe namhlanje lugcina inhlupheko yakhe balixobulile ufele lwakhe balinqamathela sedongeni ndiyasiva isikhali esivakalayo kuba sisaphelelwa ngamandla. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. uSive Joy ke imbongi umdlali kamabonakude nombhali wemidlalo yeqonga osuka pha eStestrom kwiphondo laseMpuma Koloni. uSive ke wenza kwaye ubhala imibongo yakhe ngolwimi lwenkobe. Sinaye ke apha namhlanje oza kusichazela kabalala ngaye nomsebenzi wakhe. Sive Joy masikubulise sikwamkele enkqubeni sibabe ngazibini ngokuba ube nathi kwaye usinikeze umbongo ochukumisa ingcambu zenhliziyo. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu ndiyabulela ngoba lapha. Ngaphambi kokuba sihlabele emgama singene kumsebenzi owenzayo njengembongi ungazichaza uthi ngubani uSive Joy?
Usive Joyi yimbongi yaseMpuma Koloni Next Room. Ndi passionate kakhulu ngokubhala. Ndi passionate kakhulu ngokubhala nangokuba seqongeni. Njengokuthi into bana upassionate kakhulu ngokubhala ngokuba seqongeni, kuyabonakala into bana imibhalo yakho nemibongo yakho igxile kakhulu kulwimi lwenkobe. Ungathi oko kubaluleke ngantoni? I think kubalulekile ukubhala ngolwimi lwenkobe khona ukuze i-meaning yakhe ingalahleki, yabo. Ndibhala ngolwimi lwenkobe khona ukuze ndizofumana eyona ntsingiselo yalamagama nale miyalezo ndinayo. Leyo nto ndibhala ngolwimi lwenkobe. I think isiXhosa se-rich kakhulu nge-idioms nangamaqhalo. Xa ukwazi ukuthepha kuloo maqhalo lowo nezo idioms zesiXhosa, uyakwazi ukufumana intsingiselo leyo ikwazi ukubuyisela back to the lips of the gods or abo bantu babephila before wena. The lips of the gods. Uthetha apha ngemiyalezo kwaye usebenzisa ulwimi lwenkobe. Usithi into bana ngokusebenzisa kwakho ulwimi lwenkobe wenzela into bana nomyalezo ozama ukugqithisa angadilutheki. Ungathi mhlambe xa usixelela ngemibongo othi uyenze uyibhale, ingaba intsingiselo imephi? Intoni mhlambe ongathi ikunikeza i-inspiration kule mibongo yakho? Imibongo endiyibhalayo ndibhala kakhulu ngokuba indoda, ngokuba ngumuntu omnyama nangokuba semathandweni ezindoda emnyama. So ndifumana kakhulu iminingi xa ndibhala ngolwimi lwenkobe kuzo zonke ezi themes ndibhala ngazo. And I think sometimes ndike ndazama ukubhala ngesilungu but iminingi yami iye ilahleke xa ndizama ukubhala ngesilungu because le nto ndiyibhalayo ayisuki from entliziyweni yam, isuka kwinto yokuba okay ndizama ukwenza abantu bayive le nto ndiyithethayo, which is nam andiyi-understand bayithini le nto ndiyithethayo. But xa ndiyibhala ngesiXhosa as long ndiyive bayithini, bakhona bazayiva ezawufika kube ingene entliziyweni njengisuka entliziyweni nakum. Njengokuba uthetha kwimiba othi ubhale ngayo, ungathi mhlawumbe iphembelelwa yintoni? Ingaba mhlambe is it from i-personal experiences zakho okanye ujonga ingingqi okuyo nangendlela mhlawumbe uMzantsi Afrika ngayo? Kunzima kakhulu ukubhala only ngokujonga ingingqi endikuyo. So ndiqale ndijonge ngaphakathi, yabo, and then ndijonge uba as experiences zam zirelate njani nengingqi endihlala kuyo eSouth Africa. So I think ndiqala ngokujonga ngaphakathi qale then ndiyise elizweni. Yiyo loo nto xa sowubonga ngenene kuba ngathi umntu umnikeza umfanekiso ngqondweni walento uthetha ngayo. Ingaba mhlambe lo msebenzi wenzayo wemibongo ngumsebenzi oqonda bajonga ndifuna ukuziphihlisa ngawo lo? Kakhulu. As much as it's rare eSouth Africa ukuthi uphile njengembongi, kodwa ndiyazama because I think ndinazo references abantu abaphilayo njengembongi apha eSouth Africa that I can use and also look up to, but bambalwa. So I am looking into ukuziphilisa ngemibongo. Uthetha ngokuphila kananjalo kunomsitho ojongileyo ngempela nyanga othi mabaphile abantu. Khasinabisele ngalomsitho. Mabaphile abantu, le mibongo sizama ukuphilisa abantu. Uqala ukufumana ukuphila ngokwakho ngokubhala imibongo, and then xa uyisebantwini ube nethemba lokuba abantu bazawuphila ngayo le mibongo. So mabaphile abantu ishow enza bendiyenze Orlando East Communal Hall. Ndinabo nabanye abantu ababhala imibongo, ababhala nengoma ngokuphila, and abazabe bekhona kwi-line-up. So kuyohlukana nje kubelwana ngeqonga indlela sisherelane ngendlela zokuphila. Abantu abakufunayo nabanye mhlamba bathi banomdla wokuba bazibandakanye nalomsitho, nabanye nje abathi jonga siyarhalela into bana uzosiphefumlela kwimisitho yethu, ufumaneka phi? Ndiyafumaneka ku-Instagram ngusive kaJoyi, ndiyafumaneka na ku-Facebook ngusive isicelo sethu Joyi. Sive Joyi, masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye sikunqonelela okuhle nempumelelo kwindlela zakho. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ibinguye uSive Joyi, imbongi esinabisela ke ngomsebenzi wakhe njengomntu obhala imibongo. Masithi qhu evenkileni ungaqoshi. Apho nisuka khona indlala isazi nakamagama okuzalwa.
Isibizana ngeziduko ngoba yazi zonke izizukulwana zekhaya. Sisonka sethu semihla ngemihla. Kumoya esiuphefumulayo. Singamakhoboka kuyo ngoba isiqamangele ngomqokoze emqaleni siqoqodisele enhlanga phisikhova zinqolithe ezinye zibhabhela phezulu ngathi kusekhaya. Sityene empuku ngokikata inanta kudlilele eziko. Ilwane embize ezigcwalayo. Ayifuni namanzi abilayo le inempilo ezigapha kwethoba ngoba kudala sihlinza apha ekhaya sitya nofelelwayo kodwa iphinde ibuye lapha ihlala khona eziko. Umoya ophephezelayo ngaphandle unika indlela yabantu abamnyama ngoba siyibhodla umhla nezolo. Sibusana nempilo esingenayo ngayo ubinhluthe abantu abamnyama ifile yagushugushuza aphilele khona kwabanye bethi ifika nje ngephupha seyiqhwalela ngoba ohlohle sakhe bayikhwaphilizile ngembali yomuntu omnyama waphendula ikhoboka ngokukuthi ukubana into ngumbono wangaphandle esubonela kude inconcoyini yentaba ezigoma sithela sifumana ngokugujinga lasithunzisayo nasithi che okombane apho nisuka khona. Abantwana bazala befumbethe izono zoyise ngezandla ngoba ingilosi abazizo zophukela ngamaphiko kwempilo abake bayiphila ngaphambilini. Kwezonyawo zinkakade sebethwele ixanduva lokunxiba isihlangu usabo balandulelayo bahamba imigama abanyanzelana ngamagama wabo ukuba bayihambe apho zisuka khona imveko isihlatyela ingoma zokulala ngonina nje ngendlela yokuthulisa ukuxukuzela kwamathumbu nokushwabula loyisa abadukana amagama wabo bethwele ibinqwazi apho zisuka khona ndaza amadoda athethe entungo kuvunya ingqatho insela zalamadoda zidlala zikatyanga komama abagqagqeneyo apho zisuka khona. Sisafumana indawo yokuhlala emfuma kumfula wethunzi lokufa siticela ngomvungulo wenhlutha eyethu kakade zingcuka ezilihuqayo ifelele gusha apho nisuka khona. Baninzi abasuka khona abasuswa kukusuka kwabomsulwa kwinhlanti zakhona kanti nabafika khona basuswa kukuthukwa yibonhlalo yakhona. Kakhulu ngohlala nathi sasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Amabhokobhoko aqukumbele ukhenketho lwentsuku ezine lwentshatsheli zendebe yehlabathi yombhoxo ezintshatsheli ke zikhankase kumaphonto amane aquka iphondo laseGauteng, iphondo laKwaZulu-Natal, eNtshona Koloni kunye naseMpuma Koloni. Abalandeli ke beSpringboks bebedanisa becula kumnandi kunjeya khawuzibonele mbukeli. Ibiyimincili nemigcobo kuluntu lwaseMonti baphume ngobuninzi babo ukuzokwamkela intshatsheli zehlabathi bathi olusuku lwanamhlanje luzohlala luhleli kubo. Because I love rugby from the bottom of my heart and I really wouldn't want them to lose. That the game is not over until the time is Ndingavuya ubana abantwana bethu bangafunda kuSiya Kolisi because uSiya Kolisi is a role model for abantwana bethu. Yanga bangafunda nto kuye ngoba uSiya she is very humble. Isikolo mntasekhaya yindawo yokuqala isikolo. Umdlalo ezikolweni umuntu angayeki udlala esikolweni konke into ezikhoyo esikolweni aparticipate kwizinto zonke ezenziwayo. Khandilale mina nangalamini bekudlala amabhokobhoko kokona ndimincile. Abanthina namhlanje ndiyanga nasenkonzweni ngenxaba ndifuna ukuwabona ngamehlo. Emva kokuba bemke ixeshana ukuyomela ilizwe loMzantsi Afrika eFrance, iintsapho zabadlali zivuyela ukuphinda kubabona. Abazali abantwana abancinci ndiyakhuthaza okokuba abantwana babamotharishe
kwisport noba sesiphi na, kuba nam ndandingazi okokuba uLukhanya uzaba kwenqanaba akulo. Ndandimkhulisa ndisenzela okokuba ebomini bakhe akwazi ukuba makaziphilela, akwazi okokuba abonakale italente yakhe ivele. Ukanti injongo ngoku kukuvelisa abanye ooam kunye nookolisi. I want to thank them for making time to share their experience and love with South Africans. There's nothing that was forcing them to do this, but they are doing it to make sure that our people do celebrate them. And I want to thank them individually. Amabhokobhoko azothatha ikhefu phambi kokuba babuyele kumaqela abo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Ukanti kusenjalo phakathi kwemigcobo nemincili yokhenketho lwendebe yeSpringboks obeluqhuba eMonti, abahlali baseNelson Mandela Bay baxhelekile kwaye badanile ukuba olu khenketho lutsibe idolophu yekhaya likakapteni uSiya Kolisi. Well, I think it's a missed opportunity. You know, the Eastern Cape is one of the biggest rugby provinces in South Africa, and I say that with modesty. We have some amazing talent, some amazing players here, young and upcoming players. It's a missed opportunity by SA Rugby, and I'm very sad about that it didn't come to PE. We are the poorest province in the country, but we have the greatest, biggest hearts, and we're the biggest fans of the Springboks in all of South Africa. I feel that it's really unfair for the fact that Siya Kolisi being from here, and also the coach apparently is from here. So I do not understand. And then the way to East London is past PE. So I really don't understand, and it's really unfair. At least they must at least make a plan, or maybe some chance, maybe birthday to Bodywalk, or maybe some sport in Motherwell, or maybe some sport in a hall. Just a various area, man, to just make us get together, so that to prove to us, to ourselves, that hey, we are really supporters, and to even the coaches to show us, guys, we appreciate about your support. I'm not too disappointed. Yes, we are a little bit, but you must remember that they can't be all over South Africa, and they've been here last year. Yes, they missed the northern areas, but we forgive them. We still love them. They are a good team, and they've shown once again what we're made of. And I think it's an opportunity for someone else in a rural community. Maybe in East London there's a boy who also aspires, he wants to play for the Boks. So now you'll get the opportunity to meet his heroes. Yeah, it's a sad thing that somebody else might miss it here. They have a lot of excuses now, and for the whole World Cup we stand 100% after the boys, because they was in France. We make videos for them, and look now, but it's very, very, very disappointing.